Susulu atino pa ia la inga salivi, pa ia la valea wale sua la sunga whawhiangainga, yese wele man whaletua, fio i lawa fionga i puresilia pulenga tangata mai moa mai fafo, lawa fionga to le afua pativaina te evita, fio foi lawa fionga i le sui malu o le Digicel Samoa, i lawa fionga rau Ravitab, ia fio lawa fionga le tausala e Samoa, lawa fionga le tausala le Pasifika ma le laulangi atoa, lawa fionga ia Fuatino, Moe Moana, sa whātoa Swanky. Le paia ma le malo le nei au fia i una tūlanga whaalupe. Ia o au tū atu ma le ava ma le whaaloalo, whaieila u leo, ma fonga tau mon moli o le fionga le taitai fono, ma le sau whainga ma malu o leo no mea, ma tau te whaatulou atu ai pa ia o sa mo poto mai le matangi ala lua nei. Si o tato mon mawina, fōlinga wa aia ia o sa moa matalas. O pa ia masa le nei au fia, le anu nuu whaatini o tau sala, a wā a inga matama, ta mafo i ma a inga usunga o tū mua mapule, i tū au mala taua a inga tai ma le waa o fonti, tai nane sua ma le vai whanua, fō mai tū langi, i tū au mala taua sa ole ma sa le au mua ma le lau niu sae lua, fio la au na motasi, a fio whātui ma whetalenga i tō tōo, ma upu ia te oe manu a tele. O wha mālo le soifua, wha mālo langi ma, wha aftai le alofa i tato tapa au le langi, i o tato wheloa i luma o nuu, ai le o tua o nuu. Excellencies, dignitaries, ladies and gentlemen, I have great pleasure in welcoming you all to the official launch of the Miss Samoa Pageant 2024 program and festivities for the 2 weeks. So this tradition, which Onomea Productions inaugurated last year, is an opportunity to conduct an orientation for our contestants for the Miss Samoa pageant. This is about understanding the rules of engagement for the next 2 weeks, but also it's the beginning of a journey for you all, an exciting time, I hope, where the contestants will get to know each other, you'll establish relationships, you'll be besties by the end of this 2 weeks, and build friendships that will go beyond this pageant. So ladies and gentlemen, our contestants for the Miss Samoa Pageant 2024, welcome home for all those who came from all around the world, and whaamalo to our local contestants. So talo falava, greetings from the Samoa Tourism Authority and Onomea Productions. Ia au tato whaasino mangai so se whaangatama. Ia e manuia i le alofa o le lii. Ma le talo leo o tato mātua, a inga, nuu ma e ka le sia. O leo te wala au whaaloalo atu i lau sunga whawhiangainga ia yese wele ta ino tato sauninga lotu. Le paia o le au fia, ma le nei wha moe moe. Tau sala Samoa o filifilia mo le nei wha moe moe. O maia tātou wifo mo tātou tāpuai i le atua. E ou le māta lasi o mea umalawa. O le a tātou vivii i le atua, pe pese whaafetai, i le pese se lau valu se fulu. E le lei mea umawa, ya Yesu afata si maya o te file muso se ngalu we ngā pulelo matai o te lo to atu fili mai sa e Sisifo, why
mai a sila fia po ole fe i tu. Pule mai lo umata, o te whai a pea o lo fi na ngā lo to lea. So se alala a ma ua fasi no mai lo ua li whaola na te au mai ai o le ma nui a o le nu utu mau e amata ma Iai nei e whaamamau, sa e sisi fō. Tonga po o matu ai asi, la fia po o le fe i tu. Pule mai lo ai o te wha. Ya pea o lo finanga lo tolea. O te whaitawina ni sio upu mai lea fionga pa ia a lea tua. Tu si filfilia mo le nei wha moe ma le nei tae au. Ua moa mai lea i le pese a Solomona lo na mata upu e lua. O te whaitawina le whai upu e se fulu. Ta mai le se fulu ma le lua. Whaafafonga ia, o nisi o awhionga pa ia lo tātou atua. Na tautala mai, la umana mea ua whaapea mai a te au. Si au o oe, si o ula lele ie. I nā tu ula mai ia oe, i nā sau ia. A wā whaauta mai ia. Ua mawai le tau sanga maalili, ua mawai le ti munga, ua tea ia. Ua ilo atu funga i le whanua, ua o mai le tau e teu waivine. Ua langona fo i le leo o le manutangi i lo tātou nuu. Ua matua fua le mati sa moto, ua pua ina fo i le nanamu o vine ua funga. Si au o oe, si o ula le le ie, i nā tu lai ia oe, i nā sau. Ia whaamanuia mai le atua i le whaitau ina, ma lo tātou whaalongolongo, i ana awhionga pa ia. Ia tu maupe ia te alo na vi inga nei maso uma. E o le whaavavau lava. Amene. O se upu whaala ei au, whaamawhana whana, mo le nei whaamoe i le suafa, o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Whai mai le upu o le whaatumuanga o le nei whaamoe, Samoa mata lasi. Au mai ai to tonu se upu whaapea o le alofa i lau Samoa mata lasi. O le whaavai papa o le ano a whale. Ese male mana, ia male loloto. O le alofa i lau Samoa mata lasi o le whaavai papa o lo tātou ano a whale. O le fesili e whaafewhea o na maua le Samoa mata lasi. Whaafewhea o na maua le Samoa mata lasi. Mata lasi o lona winga o le mata ngofie. O le fei lafi. Fe lanu wai e tumu i mea le lei ma le tamao a inga ma mea ese le ola. E pua ina mai ai le lasi o le vaai i mea le lei. E whaafia whatangata. Whaatupu ina awa noa le lei, e tō sina maola fia ai tangata. Hao le upu Samoa, o lona winga o lou atu nuu, o lou whaasino manga, o lou a inga o au mātua o lau e kāle sia, o au whanua o lau ele, o lou nuu, o anga nuu ma ou tangata. O le fesili, whawhewhea o na tupu, pe au sia le Samoa mata lasi. E tupu ona o outou.
e tupu ona o i tātou. O i tātou le māfua anga o le Samoa mātalasi. Upu sa tātou whaitau wina, mai le tusipa ia, o upu a le poto Solomona. I le ta maitai. I le ta maitai. Wa ia au mai ai le na namu o le ola. I lona la le lei. I ona winga tauanga fau. O lana tū maana anga. O lona lofa ma lona wha maoni. O mea uma ua i le ta maitai. Ua wha lia mai e Solomona. Ua au mai ai le ola. O le ta maitai e wha atusa i le whea ngainga. E a fua ai le mata ngō fie. Ma le mata lasi o lona si o manga. Tusi atoa leo le pese a Solomona o le tusi le ta maitai. O le whea ngainga. O lona lofa mana upu. Mata lasi ai le ola. O lana mana mea e pele ilo na loto. E lei so ona filifilia. A wā ua ia au maia le mata lasi ma le mata ngō fie. Ma le whelanu lanu wa i o wha manuianga ma mea lofa le atua. Mele nā le. Tā ua ai upu nei i le au popoto le au e peru. Ma tū i to tonu o le tusi pa ia. Au mai to tonu o le kā nono le tusi pa ia. Fai mai nisi o le tangata sue o le tusi pa ia. Ua faa lia ai le mata lasi o le atua. Ola mea uma o le si o manga ilona la le lei. Pua ina le alofa o lona siu fofonga e pua ina ai le toa fi le mu. O ona talinga e faa lolongo ai malangona ai isi. O ona lima e fesoa soani ai. Malona loto ua osa i le alofa. A mai nisi o le tusi o loo wha matala i le atua. Lona mata ngō fie. O lona alofa o ana whetalainga o ana tūla fono. O awa onga ma whaatinonga. Ua pua ina ai le mata lasi o le ola o tangata. Ta maita ie. Teine Samoa. O tau o tau sala. E le iso ona filifilia o tou i le nei tae ao ma le nei wha moe moe. Filifili o tou e au mai le mata ngō fie, ma le mata lasi o Samoa i le nei wha moe moe. E le ai ase isi, e le va aima mai tau le nei tau vanga tā ua o le ata tala ina i le aso. Fia afe ma afe Samoa ma le lalolangi, o le a moli mawina le nei wha moe moe. Ua outou au mai ma wha manatu mai a Samoa. E ala i o outou manatu wha a lia. E ala i lo outou la le lei. E ala i a outou tā leni. E ala i outou la ei. Tū ma le anga wha Samoa le anga nu ma le wha alo alo. Ai mai se le ola wha a kerisiano. Le Samoa mata lasi. Outou uma wa filifilia o le whea ngainga a inga. Ta maitai Samoa e toe wha manatu le la le lei, le ola fia ma le anga feso o tai. O le teine Samoa e maua ai le Samoa mata lasi. Mea lea ua tūsia ai le tusi pa ia upo Solomona. Toa fi le mu alofa i tonu a inga, wha la potonga ma le atu nuu. Mea lea ua mo mia i nei teimi, se Samoa mata lasi. Tino ma fau ma le anganga. Le winga leo le wha moe moe le atu tala ina nei. Po ai lava e filifilia i le mis Samoa. Po ai lava e filifilia. Ia o tou manatua le lei e tā ua o tou uma tau sala. O le pae ma le auli. O le whea ngainga ma le tamaitai. O lou pale e le avea. O lou tiute wato fia ai oe e le atua. Whaatupu ma whaalau te le Samoa mata lasi. Alofa i le Samoa mata lasi. Whaavae ai lo wano a fale. Whaavae le atua Samoa o le ano a fale le nā. O ke riso ma ana o a onga ta maita ie ma tau sala filifilia. Ke riso ma ana o a onga o lona mana. Ana o a onga ma lona mana. E mata lasi ai le tangata. I luma o tangata, male atua. E a mata atu nei e o le whaavavau lava.
Amene. Le a tātou te tālo. Le atua sili sili e se. O laua fio, o le atua wa foa ina le mamalu. Foa ina le mata lasi I mea uma ua iai a mātou tau mawhainga. Whaafetai le nei wha moe moe ua āmata ina I le aso. Ua fili aita maita I Samoa I o lātou foi teimi ma le mālosi. Whaalia ai le mata lasi o loa lofa ma lo wanga le lei. I le nei wha moe moe I to tonu a inga ma I lātou uma. Moli mauina le nei wha moe moe tā ua. Mātou uofo ina atu I lātou uma lava. Ina se e wha ia, wha manuia. Fo ai le loto te tele. Wha ata mau a inga ina I le ata mai ia pupula atu lau malama ia te I lātou ma tausi ia te I lātou. Ia iai lo wanga le lei ma lofi le mu. A o wha atino ina le nei wha moe moe. A vele nei wha moe moe tutupu ai le mata lasi o lau a fio. Le mata lasi e tu mau mo I mātou. Whaapea mea umau e vala a wina iai, lo lātou soifua ma le ola. Whaamanuia nai mātua a inga mauo, lango ina le nei wha moe moe. Whaamanuia le komiti ma lātou tāpenanga uma. Sa unia ma fōai le poto ma le atamai, e whaatautai e le nei wha moe moe. Whaamanuia sponsors, o matanga luenga ma pāanga umalava. Ua iai matofu sao I le nei tau mawhainga. Ua mātou uofo atu le nei wha moe moe. Ia whai ma vi inga o lau a fio. Tu mau mai o mātou lunga lau a fio le atua le tamā. Le alo ma le nganga pa ia. Tuli loa ai le nei wha moe moe. Tuli loa ai lau wha nau le lalo langi uma. Nei e o le wha vavau lava. Amen. Whaftai lau sunga re whawhiangainga mo upu whaala I au, upu whamalosi sui tau wātai tas, te tonu wa te uwhatu fo I ala tō, nei upu tā ua wa whai e mawhi au le nei tae au, ia e mai sere taulanga mō lia E numa le atua. Tō mua ai le wha moe moe le nei aso ma ona tau manga uma. Tai lau tā penanga whaaleanganga e whai ma fua lau adunga ta ai ala ile nei wha moe moe tā ua, ia on maso te talo. Lo whangia le atua lua lo whaiva mai tina ngā luenga, ia awale tau aswina le upo le ola e tato e ka re sia e vai ala, whaftai lava, ia ua tā pena ina fua ia le lau a whono le ono mea se mea lofa whatau waa, whai loa le mato anganga whaftai lau sunga. Yeah, ladies and gentlemen, our keynote address will be delivered by Mr. Raul Rabitav from Digicel Samoa, the fastest and best network in the whole wide world, and our main sponsor. Please give a hand to Mr. Raul Rabitav. Talofalava and good morning. Reverend Asimele, Associate Minister for Tourism, Manuleua, Palestra Talato Valley, Chairman and members of Onomia Production, Associate Partner Sponsors, distinguished guests, members of the media, and most importantly, our Digicel Miss Samoa contestants. It is an honor to stand before you today to celebrate 15 remarkable young women who have bravely stepped into the spotlight to compete for the prestigious title of Digicel Miss Samoa 2024. This event is more than just a beauty pageant. It is a platform that empowers young Samoan women to showcase their talent, intelligence, and cultural heritage. It is a celebration of the Samoan spirit and resilience. Digicel Samoa is proud to be a long-standing sponsor for this event, as it aligns perfectly with our commitment to uplifting our community and empowering the next generation of leaders.
I would like to take a moment to commend the organizers of this event for their dedication and hard work in bringing the pageant to life year after year. Your commitment to showcasing the best of Samoa is truly inspiring. To our 15 contestants, congratulations on reaching this stage of the competition. You are all winners in our eyes. Your courage, confidence, and determination are an inspiration to young women across the nation. As you embark on this journey, remember that you are our role models and your actions have the power to inspire and influence others. Embrace this opportunity to learn, grow, and make a difference to the Samoan nation. At Digicel Samoa, we are committed to connecting people and communities. We believe that empowering young women, we are investing in the future of Samoa. We are proud to support this platform that allows you to shine and showcase your potential. To all the contestants, remember that this is just the beginning of your journey. The experience and the friendships you make will stay with you forever. In closing, I would like to express my sincere gratitude to everyone who has contributed to making this event possible. To our contestants, we wish you all the very best as you compete for the crown. Thank you, Soifua. Mahalo tai lau sunga, Mr. Ravitab. Thank you for your kind words. Of course, we portray our heartfelt thank you and for Digicel Samoa's support and belief in this platform. Ladies and gentlemen, our next address will be from our very own Tausala of Samoa and Miss Pacific Islands, La Fionga Fuatino, Moemoana Safato Ashwenki. Please put your hands together for a heartwarming welcome for our Miss Tausala. Whaktai lau a whionga I le whawhonga o le aso. Tūlona le susu o lau susunga I le taitai o le sauninga. Tūlona le awhio o lau a whionga I le minister lango. O le ofisa o pulenga o tangata tāwhawhau mai mua mai whafo. Tūlona le awhio o lau a whionga I le pulisili o le Digicel Pacific. Tūlona le sauwha inga mamalu a le Ono Mea Productions. Whaapea Tausala o le atunuu, Miss Samoa Lamanai. Tūlona pa'i o Samoa wa poto. Tūlona le awhiwhio o whiangainga matamai tai tau wā mo se Tausala o Samoa. Tūlona ia, tūlona lava. Mālo le langi soifua, mālo le pale. A o taliso le ia na whanua, mo le sa ilinga o se Tausala o Samoa lua whelua whaa. O te manatu, walata le tau lau mea o sau tau tua, mo la o tā moa matalasi. Ai o le aunga o aute o le aso, o autou ta maitai e se fulu lima ua filifilia, a wā le sa ilinga o se Tausala o Samoa. Mai uina langona le whaanoa noa, ona o lea ua taulata, le taimi o te tuuina atu ai le pale. E le ngalo a fia isi ona vau, o le a o nofo ma le mama o alomi. Sau se taimi o na whailea o a tātou tala tau mawai. Tā alofa lava, warmest Pacific greetings. Welcome to the very first day of your Miss Samoa Journey 2024. Big round of applause for our contestants. From Upolu to Savai, from Manono to Apolima, all of our islands in between and our villages within, Samoa welcomes you wholeheartedly to this journey. It has been one of my highest honors to be the Miss Samoa and Miss Pacific Islands, and it is a time of growth in my life where I have found that the ultimate prize was not the crown or the title, but the ultimate prize was the love that I have received from the people. Whaftai for being brave to Maitai Samoa to put yourself forward for such a task like this. And this year we celebrate 15 contestants vying for the Miss Samoa, a number that we have not seen in many years. Each of you brings your own unique talents, gifts,
knowledge and experiences to share with our beautiful Samoa. And I can still remember, as we discussed outside, the nerves, the excitement, the feeling of surrealness that is all around this moment right now as you embark on this journey. But know this, each of you are so worthy to be here. You are loved and supported by your villages beside you and behind you. And I believe that God has truly led you here for you to shine your light, for you to serve Samoa, and for you to share your unique gifts with our people. And remember, God's love overpowers any fears that you may have entering this journey. The role of the Miss Samoa might start in a pageant, but it is truly a calling, a job to represent the best of our country. Miss Samoa is a calling to tautua. Miss Samoa is a physical, emotional, spiritual offering of yourself to your people. It is to be the best reflection of Samoa. Miss Samoa is walking with the people, sitting with the people, talking with the people, being at the feet of your people so that you are attuned to the community's needs. Miss Samoa is a voice for our dear children and youth who need you, and along the way you might find that you need them more. Miss Samoa holds a mirror up to yourself so that you can ask yourself, what can I do for my family, my church, my village, and my country? And what can I do for the future of Samoa or our vulnerable communities? It is to be fearless but gracious to address the things that need to be improved in our beautiful Samoa. Miss Samoa is a legacy that has been ongoing for over 40 years, carried by Tamaitai who have built the platform with love, and now it has been the intangible but tangible platform that I have tried to guard and protect so that one of you may carry it forward. For me, this journey has been about putting myself last so that I can put the people first. This is a space for you young women to be seen, to be heard, and to contribute. My team, Samoa Tourism Authority, Onome Productions have worked tirelessly this past year to shift the focus of this pageant anything away from a beauty queen. Our pageant is not about external beauty. It is a regional and national platform to advance our country's priorities and highlight the crucial role that our women play in our country. Guided by our cultural knowledge, e le ole fale, a ole ano fale. True beauty is defined by your heart, your spirit, and your values. And may your ano fale be forever enriched by this journey. Alofa ilau Samoa Matalasi is the theme of our Miss Samoa pageant. Alofa ilau anganu'u, alofa ilau si'o manga, alofa iau tangata. It is about our culture, our environment, and our people. And I will find that it will be emotional along the journey because it is like giving away something that I and my team for the last year have grown and nurtured and protected. And every day was a chance to give and be there for whoever needed me. And I pray that the next Samoa, Miss Samoa, one of you sitting here today, will do the same and more. I hope that regardless of who wears the crown and title, you all continue the mission that you have learned on this journey. As it is said in Samoa, o te sau e soli le mulivai. Translated, it means, I come to retrace the footsteps. In the words of Tui Atua Tupua Tamasese Taisi Efi, I come to retrace the footsteps, not for its own sake, nor simply to look, see, and fly a flag, but to bond with the culture, history, ambience, and everlasting soul of our people. I hope that you embrace every moment of these 2 weeks because the time will fly by. Cherish the friendships that you make with one another, and whatever the outcome, let this be a time of growth and learning. Take the good and the bad, learn from the lows, rise up and keep trying, even when it's hard. And when you need the guidance, go back to our Samoan culture, God, family, unity, humility, respect, love, and service. The sisters beside you, you will share a bond like no other. This hopefully will be a lifelong connection. So learn from one another, lean on each other, and support one another in years to come. And I am so happy to see the return of many of our Samoan diaspora from the USA, really clap, from Hawaii, from Australia, from New Zealand, and of course our Samoans here at home, including the Samoan District Pageant representative. All eyes in Samoa.
and there's many eyes in the region are on this pageant, so let's give our people a memorable experience. Whaftai for the leadership of the Samoan government, for Samoa Tourism Authority, Onomea Productions family, the Miss Samoa alumni, our elders, Digicel, and all our partners who made this possible. We wish you all the very best. And remember, whaatasi mai le ali'i, ia tāwhi sila wha'i le la aua le tamaitai, ma uli masau le tātou whaamoe moe, ma fo'i bea ia te ia le vi'inga. Okay, this now concludes the formalities of our events, and it's a time that we've been very excitedly anticipating, and it's the moment where our beautiful Miss Samoa 2024 contestants select their contestant numbers. But first, we would like to present you all with welcoming baskets sponsored by Evengi Pacific and Digicel Pacific. Pastai Lava, Tonight Samoa, Miss Samoa contestants. This is a token of our appreciation for having the courage and commitment to being here for our Miss Samoa pageant. We now move to the order of appearance, our selection of the contestant number that you will be appearing in, and I will invite our Onomea family to bring around our baskets. Ladies, if you could please open, read it, and do not share as of yet. And coming around also is your pre-pageant interview topic. Please also read and do not share as of yet. Ladies, just ensure that you are aware of your number and your pre-pageant interview topic.
I'll allow a few more seconds just for all of you to read your papers. Okay, without further ado, I think what the people are all very excited to hear from is our contestants. So we are very excited to announce you up. I would like to call upon the contestants in numerical order, starting with contestant number 1 through to 15. As you walk up to the podium, please say your name, your age, sponsor, 2 villages, and then read out your contestant number and interview topic. Name, age, sponsor, villages, contestant number, and interview topic. Mahtai ladies, introducing your 15 contestants, starting with our contestant number 1. O te tūlele, so tala fo'i man wha aloalu. O te moe whatulou, il ma ave ese o lo poto i le nei tai au. Tulou lava. O te upa ia mamalu, sa mawhai ngā, o le ale o yes tala. O na le ngapatau lima ina, e lo whatau waa. Ai o te ofa lofa, mpata lofa atu. I lo tau mamalu, I le nganga e tumu e whaaloalo. Tā lofa lava. O lo ingoa o Epiphany e Taline, anga le lei vau moa right, ua lusu mai lima nei o tau sanga, o te sau mai lotua nuu, mai lau motu mua I a whenga. O au nei ua whai masui tau sala mai New South Wales Australia, o lo langolangoina ua komiti le Miss Samoa, New South Wales. O au lo suitau vānu ma numeratasi, ma lo pre-pageant interview topic o community health. Ma lo pa lava whatai. I'd like to now call on contestant number 2. Malo lava le soifua, o te vivi ma whaapatai le atua le te mā I lona alofa, o tātou mawai le nei whelua inga manuia. Malo o tō mamalu, o te whaata alofa atu I lo o tōpa ia, o lo ingoa o tā nara su whaamausili. E lua se fulu ma le tasi au tausanga, o te nofu I Honolulu, Hawaii, a o lo nuu o Samoa nei o Vaiala. O lo'u langolangoina lo'u whaamoemoe e le whaala potutonga a Miss Samoa Hawaii organization. And yes, I am your contestant number 2. O lo'u topic o le leadership development. Ma le whaalo alo tele soifua. Contestant number 3. Patalo fatu I le paia ma le mamalu Samoa le nei aso. Ai mai se o le tapu e inga malu I le matulu tūmalo o whale a lili. E se sui sunga, whai whengainga, tau I le langi I so se whata whai taulanga. Lau fionga I le tamaitai palemia, a fio Mr. o le kapeneta, Mr. Lango,
Lawa fionga le ofisa sili o le pulenga, o le ofisa o le pulenga o tangata tawhawhau mai moa mai whafo. Ofisa o le malo, whapea, whaala putuputunga, putuputua, tu mauti. Le taitai whono ma le ofisa o le ono mea, le mamalu le au wala au lia, ai mai se sui tau wā o whaasino tu tonu iai le nei wha moe moe. O au o Ingrid Vani Whatuai, Luis Fulutasi o tau sanga, o te sau mai matau tupale a lili, sa vai sa le lulonga. O au o le sui tau wā numero tolu. And today my topic is technology and digital growth. O tai lava. I now welcome contestant number 4. Ua tala mai le langi le mamalu o le atua. Ua whaalia lea i le vani monimo o ngā luenga mamana o na au. O te whaatalofa atu i o tau paia mo tau mamalu. O loo ingoa o Anastasia Bango Star mai iai. Ua 25 nei o tau sanga. O te sau mai a lalawhanga o moa moa ma ala mangotu. O au o le Miss Tausala America. O loo sponsor Nafanua Production, I'm contestant number 4, and my topic is diaspora and development. Welcoming to the podium contestant number 5. Ai apea mai sau patipatina levi e le tua neta e au. O le ata o te pēie i ulopanga tia le tau ti anga nei sa la whai. O te whaata alofa atu i lau Samoa mātalasi. I le paia ma le mamalu o Samoa wo potopoto mai le neta e au. Su lau sunga i le taitai o le sauninga. Tātou malo whaalon ngia neta e au. Lau a whono le komiti whaafoe. O le sueina o se tausala lua o lua wha. Ia o ainga, wo ma au mea mamai o mwhaiona tātou whātasi. Ma lo le pale, ia ma lo le wholau manuia. O sa mawhai ngā sa mua o le ale o iei se leo le au auna. A wau pa ia lava ia mai le vavau se ia o le whaavavau. O au, o Raylene Simati. E luas fulwha o tausanga. Ia, ma o le teine o le mau mai vai moso. Ia. Ia, o le sio nuu. Ia, o le nuu mamao lea mai le tui le motutele i sa la whai. 各位领导，女士们、先生们，大家上午好。我叫 Riley， 今年24岁。从小的小时，我就有一个梦想，就想参加 Miss Samoa Pageant。今天作为 Jazz Samoa 的代表，能够在今天开始跟大家分享我的故事和目的，真的是我的荣幸。Greetings, my beautiful 1 in a million Samoa. And I know we have a diverse community here in Samoa. So Pulavinaka, Maloelele, Alola Teka, Maloni, and Kia ora. I am Raylene Simati, and what an honor it is to stand before you all today. I am 24 years young, from the villages of Vaimoso and Letui from the beautiful island of Savai. I am very humbled and privileged to stand before you today as your contestant number 5. The Miss Samoa pageant represents more than just a beauty pageant to me.
It is a celebration of culture, talent, empowerment, and community. And I would not be here today if it wasn't for the unwavering support of my sponsor, Jad Samoa, where little things matter. Pafitaite lava. Oi, wa ola suita wa numero 5. Ma ola topic mo le pre-pageant interview. Climate change resilience. Pafitaite lava. Welcoming to the stage, contestant number 6. Yeah, ni hao. Yeah, pa foi pervi inga mal pa sai sama falangi wa tatoa lia mai le nei yaso mal manuia. Yeah. Olo ngoa o aida siala salafa oti o kiseni. Ia o te sau mai le moto salafai ile nuo sa palim sa sina. Luas pun malima o tau sanga ma lo lango ina au Pacific Mix mai Melepone Australia ma olo contestant number 6 and my topic is disability. Thank you. May I please welcome contestant number 7? Hey. Talofa lava. Those are hard to follow after, so I'm gonna make it short and sweet. Ole atu o te ia whamaene o tala loto paia, mama malu sa sangata o Samoa. Iona tulanga whalupe. Ai ole whanga sa o le malama, ma vili tona le ifi a maina, pe ona ia aunga o ote le nei afi afi. Ai ole whanga sa o le malama, ma vili tona le ifi a maina. O te ngalu o se whaila o tusi, le whaila telefono ma lue o te ngalu o se whaila o tusi, le whaila telefono mo ofisa I Denver, Colorado, ma Salt Lake City, Utah. O au o te wila, emi o lofi po, e lua se fulu ma le wha o tau sanga. My contestant number is 7, and my topic for our pre-interview pageant is equity for social development. Tailava. I now welcome contestant number 8. Ile suafa manuma lo o Yesu Keriso o te whaata lo patuai ile paia ma le mamalu o le tato o tunu upele o Samoa. Ma lo lava le soifua maua. Lo wingoa o Chantal tau tunua fatasi. E lua sepulu ma le 5 tau sanga o te sau mainu o Sapali'i, Masale Aula, ma Melbourne Sunshine West, Australia, tolu o, lua o, Talentaya. O lo langlangina ma losi au, ele Miss Samoa Victoria Incorporated, ma le community of Victoria. My contestant number is 8, and my topic for the pre-pageant is sustainable tourism. Papatai lava. Please give a big round of applause. We are halfway through our contestant. I now warmly welcome contestant number 9. Talofa lava Samoa matalasi. Olo ingoa Brianna Fruin, e luas fuluona o tausana,
o te sau mai nuu o Tuahamua, ma le sio nuu te sau mai Falelima Savai. I'm honored to stand under the sash of the Pacific Climate Warriors. I'm also honored to be your contestant number 9, and my pre-pageant topic is governance, peace, and security. Whaptai tele lava. Aftai, may I please welcome contestant number 10. Whaftai tele mo le awanoa, ia te whatalo whātu I le paia ma le malu o Samoa. Ma lo la soifua, ma lo langi ma. O au li tara loma le lani Jeremy Allen, e lo sulu ma le wha au tau sanga, au te sau mai sa whāli, sa loa whata, ma Afrika I saute. I'm very humbled to be here today as your contestant number 10, proud to represent my family, my nu'u, and now Samoa Matalasi. My topic for this year's pageant is youth creativity and innovation. I would like to please welcome contestant number 11. Talofa lava, malo le soifua Samoa Botoboto. Firstly, I would like to thank our Father in Heaven for this opportunity I have been given to be a part of this empowering platform, especially for us Samoan Tamaitai. It is with great honor and privilege to be a participant for the Miss Samoa Pageant 2024. I would also like to thank our Miss Samoa Tausala Moimoana Safa Toshwenki for inspiring us and setting the bar and setting and raising the bar for us and creating the safe space for us all. O lo ingoa a so tuli a sanga pepe e se fulu valu o tausanga o te sau mai wa e whai iwa savai mai mangiangi o lo o langalanga ina malosi au I le Miss Samoa Queensland Incorporated wa ua le soitawa numera sufulu tasi. And my pre-pageant interview topic is knowledge management. Whātai. Whātai. Please welcoming contestant number 12. Talofa lava Samoa. Tulo pa ia Samoa le ngawhatau le lima ina e le uwhaatau waa ai tau ina o sawa I le wa ne isala le ngangana tulo. O au le tausala Samoa USA o lo ingoa Josephina whaatupu file mu lili ipua ku le kahi manoleo na he nahe o na lani le alita whea. E lua se fulu tolu o tausanga o ainga e mai sala iloa ma salani ma malie. O au ole sui tau wa numera se fulu lua. My topic is alofa I la Samoa Matalasi. Yes. And my sponsor is Miss Samoa USA. Whaptai tele lava. I'd like to now call on contestant number 13. Ele leile tua, taimi uma,
Amen. O lona alofa lea mo lona ngalei ua tātou lia mai ai le nei aso. Whaatalofa atu I le paia wa au fia potsapota mai lau sunga tai tauninga. Whaapea le pulisili o le tātou masanga luenga Samoa Tourism. Sorry, Jamie. Ia whaapea foi, ia whaatalofa atu I wo maainga o uso a tau wā, o pisinisim company o lo langolangoina lo tātou whaamoemoe. Ai mai se o le pisinisi o lo langolangoina lo nei tangata whaatau wā hidden thirder. Hidden thirder. O lo topic o le women in sports and o la o tō suita wā no Merisu tolu. Offside. Warmly welcoming contestant number 14. Tulona ia o paia mo mamalu Samoa. Ai o tele I whailo atu lau nei tangata whaatau baa. O te fia whaafo I atu fo ilvi inga mar whaaftai to to maa whaalangi anga lofa mo nei awanoa whaawa ia te au. E a veia o masui o Aotearoa New Zealand. Kia ora, tēnā koutou, tēnā koutou. Olo uingoa o Precious Miriama Tusenga, ua 26 nei o tausanga. Ma o te sau o sioti nā pele e sau mai whale ātiu, ma le aingo lo tamā e sau mai tuanai. Ia, patai. Ma o la ngona lava fia ma le anganga whaafitai mo le awa noi whailo atu fo I lo contestant o a o contestant numera sulfa, ma lo interview topic mo le pre-pageant. Our common future, with a statement here that says, a longo tai ua longo uta. Masango fia lava le mta upu, whaftai tele lava mo lo awa noa, whaftai. Welcoming our final contestant, contestant number 15. Ia masalo yo vevela al fala ia mentato lua pati malpo. Ia moa. Tatolu mai. Ia ai o tele I taiaina o le maunga loa ai moa lava ona o whaatulo watu pa ia man mamalo Samoa. Tulo na lava. Ai o te whaatalo whaatu I le sorry, too nervous. Yeah, o lo topic o filfilina o le sailinga matangi mo se manuia o Samoa. O lo ingoa o ala I malo Joanna Sulusi Vasa. O nuunea lo tina o salolonga, ngatai vai, ma wha alai palauli. O nuunea lo tama o Samoa ma asau. Ia atu whatasi ima nuuna, I o au ten savai. Yeah, greetings and talofa lava Samoa. I am proud to be sponsored by Lavash Couture, and I will be your contestant number 15. And the topic is, let me just have a look at the topic. Labor mobility and economic growth. The role of labor mobility in advancing development and financial stability. Lo langlangoina malo sia au ele Lavash Couture. Whaftai lava. Ia se mai se pasipatele ana mo tato suita wa 15. Ia ai mai se le fiongo foi a fuatino, mo lona fatino ina o le vaenga tato pokalame. Ia o tai tonu e tau lava ona tato mata I le sesiva tato suita wa 15. Tai ia tato tau sala Samoa, tau sala Pasifika ma langi atoa. Sa uni mai e tato DJ ai mua. Ia ele mawhai au na tato, mawhai ona whai tato ngā luenga nei, ma tato pokalami nei. E au noa ma le langlango sua o tato sponsors ma alosi,
Ia o le tuinga sponsor o Digicel Samoa, the best network in Samoa and the whole wide world. TV1, lau fionga ngal malimana, mali au whenga ruenga TV1, ma lo whaftai launlango, tato pale fuiono sponsors, Fiji Airways, the best in the Pacific, Eveni Carruthers, I mean, your go-to shop for every event, gifts for every cousin and uncle who comes from overseas, Samoa Ports Authority, your safest gateway into Samoa, whaftai le pulisiri a soalo, mali au whenga ruenga o le spa, Ministry of Natural Resources and Environment, lau fionga ya tamaitai pule ya leala saranoa, ma lau whainga luenga o lo ngā lue puna wae o asinu manai mo Samoa, au lau wau sponsor. Samoa International Finance Authority, ya lea fionga tamaitai pule, ya tui whaasina sieni whapele malu lau whainga luenga I sifa whaaftai. Outside Samoa sponsors, UTOS, Bank of South Pacific, Australian High Commission, and of course, our partners that we trust and use all the time, Native Urban Sounds, Jack's Catering, and Tisan Samoa. Ma lo lava le lang long sua, we thank you for your trust in Onome Productions to deliver a fulfilling program for our sweet Tauva. Yeah, o le lau leila lea la asauni mai e tato tau sala ma sweet Tauva, se isa saa mai mo tato nita yao. Sawia, DJ. Isauia tau Rengata ula ole a fo I o Ua mariela ufa alo alo Ole a o fo I Ua maria te umalo Sumai, Tauva. I
tau vasku ma le lima. Ia, o te vai atu e whainta, tato tau wanga le tau sanga la le lei o tato sui tau wā, so e siva le lei foi. Ia, a le i mai a tato por kalame, wha mole tato sui tau wā. Ngā ata ma tato sponsors I runga le stage. Ia a mai a, o nā ngā I lea le tato basi lei whafo. Ua whai whapitoa mo oto, se whaisto tite e ngā basi I taulanga. For our ua tapena ina fo'i a se tau mawhtanga mo tato au walaulia le nei aso. Whaftai le fio mai. Yeah, for our directors, for each contestant, we ask that you immediately make your way to the chaperone transport, which will be shown to you by the Onomia Productions team. We have a closed session for the directors only, please. Don't worry, we have refreshments at the briefing venue. Ia, e ao na momoli atu le whaafitai le malo le au walaulia, mai se tato sui mamalu le sunga le whawhiangainga, le fionga le pulesili, a pati o ia tole a fo, pati vaine, whapea foi, le sui le Digicel, ia Mr. Rahul Ravita, ia ona o tato au wai mai neta ia, o tapua ia fo I whaiva o tato sui tau wā, ia atu amal fua, ta ape whiri alii, lo whangia le nei aso, ia whamamao ni au le lea, I tato ala uma tu mau le alofa ma le anga leo le li, ia te o tō uma, whaftai ma ia manuia soifua.